Ovo će mi postati ritual, da se mi razumijemo. Počneš video i pripališ cigar. Yo, what's up? Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Nemoj gladovat. Od prošle epizode do sad, jako puno vremena je prošlo, da se mi razumijemo. Zaboravio sam editat kompletno, da se mi razumijemo. Znači, prebacio sam na laptop i onda sam tamo se zajebavao s tim. Prvo sam krenuo, ajmo reći, audio, pa sam krenuo katat, pa sam se vraćao nazad. Video traje 40 minuta, da se mi razumijemo. Ja sam video 40 minuta, pogledao jedno 6, 7, 8 puta, unaprijed i unazad. To nije dobro, jel tako? Googlao sam malo. Ne želim biti retardiran, da se mi razumijemo. Želim ovo preći i želim nastaviti dalje sa igrama i sa svim. Zima kreće na 21. danu. Dotad treba napraviti, znači, frižider, treba napraviti thermal stone, što imamo, to je ovo tu malo đubre. Logsut i koplje, to smo napravili, ali ja možda još jedno koplje napravio da se ovo ne razjebe usput. Treba brdo hrane napraviti, nabaviti. Treba brdo drva i to je to. Koliko ja znam, jevi ga, sad vidit ćemo dalje. Dok ispušim cigaru, idemo počupat ovo sve odavdje. Pa se vidimo kad ispušim cigaru. Aha, zato služi sjekira. Znači ja mogu izvaditi ovo iz zemlje. Ja sad mogu... Dobro. Prva epizoda nije baš nešto posebno, da se mi razumijemo. Meni je posebna, zato jer sam krenuo novi serijal, krenuo sam neke nove stvari radit, krenuo sam, snimat, igrat, itd. Pokrenuo se malo, ajmo reći. Ali nije savršena. Mikrofon nisam namjestio kako treba, ne znam ga još namjestiti, moram to još malo skontat. Edit nisam izedito kako bi ja htio. Opa, gladan sam, a? Šta za jest? Čekaj, mi smo tu nekog mesa nahvatali. Ovo će se sve pokvariti. Drying rack treba napraviti isto, to sam... Samo gdje bi to bilo? To bi bilo pod food, vjerojatno. Drying rack. Trava, twigs. Jebi ga, sad ću pola šume zapaliti. Čekaj. Tebe ću ja zapaliti. Light. Eto. Ne, shit. Da, nije baš nešto editana, ali opet kažem, ovo je sve realno jedan veliki projekt i usput će to biti bolje, naravno. Kako se kaže, prvo napravi da se kotač vrti, pa onda ga uljepšavaj, kume. Tako da, vjerojatno 30. epizoda će biti malo bolja. Mislim, 30. epizoda do 30. epizode sam ja master youtuber, kako bi se reklo. Samo jebi ga, do to treba skužiti. Nećemo raditi 7 po 7 dana, nego ćemo od sad raditi 5, jer 7 dana traje 40 minuta. Tako da ćemo po 5. Da ne budu epizode baš predugačke. I to je to što ja mogu reći. Mislim, učim polako, ne znam još thumbnailove raditi, to ću isto naučiti. Plan je svo to znanje što ću ja skupiti sad, to ću ja staviti u jedan folder, ajmo reći. Napravit ću jednu online trgovinicu. Ne bi rekao tečaj, nego našim ljudima ćemo to ostaviti za, ajmo reći, 4,99. Jer jebi ga, trebam ja nešto zaraditi, majkumu. A strancima ćemo naplaćivat 10, 15, kojim jebe mater. Tako da čisto da vi imate nešto od toga, da ja imam nešto od toga. Jer mislim, YouTube i ostale stvari su po meni nekako počele biti dosta komplicirane. Znači, copyright, ovo, vamo, tamo, sada ti to ideš sve googlat sam, frajer. Poginut ćeš, znači toliko informacija i toliko svega, pa zašto to sve lijepo ne nabrat u jednu cjelinu i imat, ajmo reći. Uglavnom da, dosta priče, ajmo mi igrat. I kad stisnem escape, igra se pauzira. Clockwork Knighta moram ubiti. Dobro. Sad, ko da ja znam šta je to i ko da ja znam gdje da to nađem, ali dobro, ajde, nema veze. Potrudit ćemo se. Šta meni treba za jedan spir? Znači, treba mi twigs i treba mi shit. Gdje mi je to? To bi mi trebalo biti pod refine. Gdje sam ja išao i kako gore? Jesam, tu je kraj mape, ja mislim. Ja bi bio isto lijepo neki suspicious dirt pile opet naći. To bi baš bilo lijepo za naći. A vidiš?
pokvareno meso kad radiš isti, ajmo reći durability mu bude, kao, tu je ovaj Bajem s ovim video. Aj, jao, a idem se tamo zaletiti. Aj, baš me zanima šta je tamo. Da li je samo ono 5 ptica ili baš ono brdo ptica. Jebem li vam majku, gledaj šta ih je. Biži, makni se. Dante jebo koliko ih je, ej. Vidi ovo. Top. Milina. A mazno bi ono jedno jaje, jebeš mu mater. Ma idem maznut jedno jaje, ajde idem se zajebat. Mogu ja ubiti ovu pticu? Ovo mi se nekako čini jako ovo kad te okači ovim kljunom. Dobro, dobro. Ti čuvaš to jaje. Ti čuvaš ovo jaje. Makni se. E, sad ne čuva niko ništa. Čuva. Di ćeš ti koju pičku materinu? Ma, polomit ću te. I polomio sam te. Pa dobro, ajde kao, nisu toliko nešto teški. Ali opet ovoliko njih. Nije zajebancija. E, to ti pričam. Take it like a champ, motherfucker. Evo ti, na. Umri. Debilu, glupi. Dobro. To be dark soon, okej. Bići, makni se. Ma ubit ću tebe pizdati, materina. Odjebi. Slika backpack, okej. Će oni mene neće, dobro. But, I got the egg. Ubio sam 2 ptice. Nice. Ništa od friđa danas izgleda. Mo sve ću ja njih podaviti tamo, vidiš. Samo malo vremena mi daje. Nisam ja trebao ovo koplje napraviti. Zaginut ću ja lagano. Opala! Nice. Nice. Napravit ću ja sebi jedno 2-3 drying reka da imam. Bazu ćemo isto prebaciti negdje jer mi se ovdje ne da ne sviđa, nego nema smisla. Jo, na što ovo izgleda, Dante, evo, pazi ovo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jaja jer sam ja cimno jedno. Mislim, napravit ćemo kad tad, ali ja se sad više ne planiram šibat, ja sam potuko 2 ptice, dosta za epizodu, ajmo dalje. Idemo ovamo. Ali za sad mi se čini ok, sanity je gore, hrane, imam one ptice, sad to tamo mogu daviti. Da, gdje se god okreneš je kraj mape, to mi je jako drago. Da, za Gears trebamo ubiti tog nekog, kako reče, nešto Knight, nemam pojma. Ja znam šta je to, ne znam koga sam gledao, ali znam da sam vidio, uglavnom zajebana stvar, kao ko neki robot, tako nešto. Sad, a gdje to naći? Ja pojma nemam. Koliko sam skonto isto kad cvijeće kupim sanity raste, to je dobro za znat. Sad ne znam da li je to i za gljive i za grmove i te gluposti, ali nebitno. Bit će cvijeća uvijek, cvijeće non stop ima. Sad ćemo to. Da, tu sanity ne da leti dole, nego house. Evil flower. Ovo je neka zajebancija. Iskopat ovo možda. Idi. Obuci ti ovo. Evo sad se šivat sad duhovima ovuda. Jebat ću ti majku. Mrš. Dobro. Ništa, ajmo dalje kopati, jebi ga. Što znaš, možda ima nešto. Red gem. Stop. Koliko mi treba? 1 gear. Blue gem. Dobro.
Ajde još malo. What the fuck, raketu sam našao. Uzet ćemo i ovo. Ne znam koji će mi ovo čošak, ali uzet ćemo. I sad ću mi lijepo palit na kući. Jer sam popizdio, meni se čini. Da, samo ti diži scene, ti boli te klinac. Možemo frižider napravit. Jej! Da, krenule su ove neke sjene pojavljivat jer sam lud, kao, jel? Dobro, mislim, ne možeš biti normalan kad kopaš grobove, kralju. Šta si očekivao? Pregrizi malo i dobro je, ajde. Šta sad je? A nisi... I opet sam si na ovom otoku, ko ćete vidjeti? To ja mislim iz ove rupe izlazi što sam otvorio, jel? What the grave, ništa. Da, i ovdje se ne ti pada. Da, ću to djebat od mene, ajde. Ići se nazad. Idi biš tamo. Glega mat. Stvarno me još prati. A dobro, frajeru, jeste normalni, ono... Nema me pratit više, ajde makni se. Jako se okrenem. Joj, pa jel moglo još? To. Tucite se. Ajde, tucite se vas dvoje. Ajde, ubij njega. Ajde. Ajde. To. Tucite se vas dva. Jebat ću vam majku, majčinu, znači... Strgat ćete, Jedan manje. Ajde ti napadni. Ajde dođi vam. Mrš! Ko je najjači na ovom otoku? Ja sam najjači na ovom otoku. Aha. Šta je sad? Šupci. Fridge. Da vidimo, čekaj. Tools, šta svijetli tools? Pitchfork, razor, dobro. Ništa, ajmo mi ovdje. Gdje mi je fridge? Icebox. 2 golda i 1 board. Znači, možemo napraviti fridge. Možemo... Što će ovi gemovi koji klinaci? Zašto to služi? A valjda je bitno jebeš li ga, ne znam. Gdje mi je? Znači, food. Icebox. Ti mi trebaš. Zamijenit ćete s ovim, ajde. Icebox. Vidi ga. Fridge. Što creepy, majmune jedan. Berries. Neću latice, koje će latice kurac unutra. Monster meat. Pojedi. Još jednom pojedi, ajde koga jebe. Zajebi kompa, ono, seniti ako mi rokne i ako me krenu ove pizdarije dirat ovuda. Ništa, nisam ja tu. Pet ptica na mene, a? Marš. I ništa, samo se vrate nazad, a? Jevo, to je top. Hoće oni, da ja njih ne ubijam skroz, nego znači, kao, da li će oni meni ljegat jaja non stop? To bi bilo top. Ja ne znam ni koje jaje sam bio drpio. Ali evo to bi bilo mrak, znači ono, ostavim ih ovdje, koji mi jebe mater, ono, ne smetaju mi, daleko su od mene. I samo, ono, oni lježu jaja, ja dolazim i kla. Ne, sirovo. Konjino. Speci to. Okej. Zašto sene ti padaju dalje? Ja nisam nijedan cvjetić našao, jebem u mater. Okej, daj mi, stavit ćemo ovo u ruku. Imam malo log suta. Tu si. Ej, lijepi. Stani sad. Ajde gore. Znam sad, ovo je moj dio mape, nećeš me sjebat. Jebem li ti majku, šta ćeš ti tu sad? Kujo, prokleta. Ajde, lijebi. Ja njega mogu možda ubiti, a? Jebeš ti majku. Oh, shit!
Aha, to se desilo. Znao sam šta znači, znao sam šta je touchstone, znao sam. Nešto sam pokupio, dušu svoju sam pokupio, dobro. Gdje sam ja umro? Oooo, shit. Shit. Dobro, tamo mi je backpack. Ok, prva smrt. Not bad. Imao sam sreće što sam našao onaj klinac. Pa sad će i ovaj mene ubit, Dante, jebo. Ova pizdarica. Suspicious dirt pile. Je, tu si. Zanemariti šta ja radim, nemoj se ti ništa brinut, lijepi. Ja sam samo tu. Gdje je ona ptica smrdljiva? Ajde, tamo u ćošak, ajde, jebem li ti majku. Sad ću te zagurat ovdje. Vidi kako bježiš, šupak mali. Sad nemaš gdje. Sad stvarno nemaš gdje. Imaš? Jebem li ti majku. Tu mi trebaš. Aha. Da. Trajat će ovo za preć. Pun. Shit. Taman kad sam frižider napravio, jebim ti. Nema veze. Uglavnom da, to bi ja mislim bilo to od današnje epizode. Idem učit kako igrat ovo, kako editat, kako najbolje izbacit sve, kako ovaj mikrofon nariktat. Do sljedeće epizode ćemo vidjet. Tako da krećemo ponovo, jebi ga. Shit. Ništa, pomalo, čuvajte mi se.